Ovo je džunta koju ćemo mi da lansiramo, ovo je satelitić. Samo da isproveravam dekaplovanje. Može ovako, ide to, pa to i to. Da odredimo action group, svetlo. To je to. Ajde da probamo da napravimo orbitu. SAS je stabilizator kompjuterski koji teži da u odnosu na zadate parametre održava stabilnost referentno nečemu od čega ste odabrali. Stability assist znači da samo drži stabilnost, znači dozvoljava mi da upravljam, ali onog momenta kad pustim komandu, on teži da ostane u tom pravcu, ništa više od toga. Progradni i retrogradni marker trenutno nemamo zato što mirujemo, oni se pojavljaju onog momenta kad krenemo da ubrzavamo. Progradni, znači u pravcu kretanja, ako uzmemo da je ovo strela koju ispaljujemo, progradni je u pravcu gdje će strela pasti, a retrogradni je u kontru. Zašto je to bitno? Jer ako hoćemo da kočimo, moramo da okrenemo motore u pravcu od kretanja, znači retrogradno, i onda, jer nemamo ručno, jel? Znači ubrzavamo u pravcu kretanja, a usporavamo, to jest kočimo dejstvo motora u kontrapravcu. Imamo tu još raznorazne zezalice koje su kasnije bitne za ovaj period, nisu. Znači pojavio nam se progradni marker i trenutno idemo u tom pravcu. Kad budemo dostigli određenu brzinu i određenu visinu, počet ćemo gravitaciono skretanje. Mislim da nećemo imati dovoljno goriva. Znači na 1000 metara krećemo gravitaciono skretanje, a ne smijem da dozvolim da mi izađe ova tačka, to je nos, sam nos. Znači da mi izađe mnogo iz progradnog markera. Zašto? Zato što još uvijek imamo mnogo atmosfere i atmosfera gura na dole, ja vučem na ovamo. U jednom momentu kad preteram, kad izađem iz ovog kruga, onda atmosfera počinje da deluje i na ovaj deo i prevrće me, vrti me u krug. Znači polako vidite u ovom delu koliko pipkam. Vidi se lepo zakrivljenost zemlje za sve one neverne tome. Ovdje sad već počinje da bude ređa atmosfera i ova zakrilca sve manje i manje imaju efekta. Aha, okrenuli smo sliku. Op. Ovo je protraćeno gorivo. Znači negde na 15.000 metara. Ciljamo da smo pod uglom od 45 stepeni.
Ovo ćemo ispraviti kasnije, dobro. Sad možemo da pređemo na ovaj ekran. Da pokušamo da ispravimo ovaj staćemo na 90, nema potrebe preko toga da idemo, ispravit ćemo kasnije orbitu. Ovo je neka delom ekvatorijalna, delom subpolarna orbita, ni tamo ni vamo. Malo je nezgodno pričati i obraćati pažnju na parametre, ali gorivo nam je pri kraju. Pošto smo u vakumu skoro, u stvari sada već i jesmo. Kako se pali svetlo? Aha. Pogrešno dugme. Ova muzika naznačava da smo definitivno izašli u svemir. Pretpostavljam da u realnosti nema te muzike. Ali ovdje je jedan zanimljiv dodatak. Aha, pogrešna strana. Čekaj, ovako. 96, 80, može. Za početak. Sad automatsko ciljanje na manuver node, to je vektor kako je ubrzavamo. Poenta je da ovu brzinu, znači ispalimo, da cela promjena dođe u toj tačci gdje je vektor. Pošto je to nemoguće, delimo na pola i znači tih 31, tu 31 sekundu delimo na pola i pola idemo ispred noda, pola iza noda, jer ne možemo u samom nodu odjednom ovoliko to ubrzamo. A krenut ću, pošto ću imati odbacivanje faze, morat ću da krenem malo ranije, jer će mi ponestati goriva. A ovaj sljedeći motor je mnogo slabiji. Znači, za dlaku da smo uspjeli. Stage. I ovaj motor je dosta slabiji. Nema toliki potisak kao onaj, ali sad nam više i nije potreban toliki potisak. Jer je sve manji i manji otpor. Recimo da je to to. Poništavam nod. I sad ćemo da napravimo ekvatorijalnu orbitu. S tim da je ovo u kontra od smjera rotacije same planete. Znači ovo nije geostacionarna orbita. Ovo je obična orbita, kao što recimo ISS, navodni ISS pravi oko Zemlje. Znači kontra u smjeru od rotacije. Aha, greška u koracima. To je negdje ovdje recimo.
moramo provjeravati progradni i retrogradni marker. Ne. Idemo iz početka. Aha, pogrešno. Prvo ćemo da podesimo inklinaciju. Recimo da je to to. Znači imamo ubrzanje od 15 sekundi, 500 metara u sekundi delta V za 9 minuta. U ovom pravcu. To možete i manualno vi da, recimo ja mogu da držim usmeren u bilo koji pravac, ali imamo automatsku kontrolu što je ne bi koristili. I vidite da se zemlja, to jest Kerbin, okreće kontra u smjeru od kojeg mi idemo. Kasnije ću demonstrirati i geostacionarnu orbitu koja je znatno komplikovanija i prilično je skupa za izvesti. Objasnit ću i zašto. Ovo je znači najjednostavnije. Ispalite sebe van atmosfere, ubrzate dovoljno da postavite krug i to je to. Ja ću sad malo da ubrzam vreme, pa ću nastaviti prilikom paljenja motora. On sam cilja, znači ja nema potrebe da ga usmeravam. Biće da sam preterao. To je bio pokušaj neuspešni pokušaj ekvatorijalne orbite, ali je prilično neuspešan. Imamo još šanse za ispravku. To znači da u ovoj tačci treba da guramo dole da bi spustili orbitu. Znači ovaj deo orbite treba da spustimo dole, ovaj gore. A najbolje mesto za to samo da ga naciljam je pod uglom od 90 stepeni. Nisam dobro naciljao. Znači naciljamo sredinu planete. I sad tvikujemo.
imamo i olakšicu. Nula zarez dva, 0,2, 0,1, dobro, 0,1 će morati da zadovolji potrebe idealne ekvatorijalne orbite. Imamo 21 minut do paljenja, kratak rad motora od 7 sekundi. Ubrzat ću vreme. Tu smo negde, uštapovao sam malo ranije. Znači opet idemo pola s jedne, pola s druge strane, to je 3,5, ići ćemo znači na 4, možda čak i na 5, da bi mogli da pred kraj malo finije to podesimo. Preterao sam ga, ali nod je tu. Imamo gotovo idealnu ekvatorijalnu orbitu, kontra u smeru od rotacije. Pošto nam je orbita prilično elipsoidna i to možemo da rešimo prostim. Sad dolazimo do progrednog i retrogradnog markera. Znači šta je poenta? Da bi podigli ovu tačku, idealno je da nasuprot tačci vršimo progredni pritisak, to jest ubrzanje. Znači guramo u pravcu kretanja, znači u pravcu orbite. Vidite, to je znači u pravcu kretanja. Retrogradni je isto to, samo u kontrastranu. Znači sad kočim i šta se dešava? Ako kočim, smanjujem ovu visinu, ali pošto sam daleko od ovog, smanjujem i ovo je najniža tačka orbite, ovo je najviša tačka orbite. Znači opet ćemo napraviti vizualni marker i sad kočimo. Zamenili su se mesta, 69, znači pali smo ispod 70, to je već atmosfera, 91, 92. Ovo je zadovoljavajuće. Možemo još finije to da podesimo. Znači ako desnim, ako srednjim, ne klikom nego točkićem gore dole, mogu da desni klik na određene markere da ostanu konstantno vidljivi. Znači mogu da podesim. Evo ga, 92.000 km i 114, 92.000 km i 0.44. Definitivno neću preciznije od ovoga juriti. Znači, toliko je mala promjena brzine, 50
1,3 metara u sekundi. Delta V. Delta znači promjena, V označava brzinu, znači tolika je mala promjena brzine da je predviđen burn, to jest predviđen rad motora 0 sekundi. Naravno neće biti 0, ali minimalno ubrzavam. Znači ići ćemo na nekih 2 sekunde od noda sa nekim malim gasom. I šta smo dobili? 92, 108, 89, malo sam pretjerao. Možemo još to da tvikujemo ako želimo. Znači držim X da smanji gas i idemo sad retrogradno. To je to. Ja tu više ništa ne bi dirao. Znači, imamo skoro idealno, gdje mi je moon? Imamo skoro idealnu, znači 0,1 stepen odstupanje od idealne ekvatorijalne orbite. E sad, pošto ovo je satelit koji je predviđen da sedi gore i ništa ne radi, nisam stavio padobran, zato ću da snimim. I sad ako hoćemo da izađemo iz orbite, opet je najbolje da to uradimo u najvišoj tačci, da tačku koja je inače već najniža još spustimo. Manje nam goriva treba za to nego obrnuto. U ovom slučaju je razlika minimalna, pošto je orbita skoro idealan krug. Znači vidite razliku. Znači razlika je 43 metra iz glave. Brzinski iz glave 43 metra je razlika. Totalno zanemarivo. Ali prosto navika ostaje navika, znači iz najviše tačke idemo. Znači ovaj znak signalizira retrogradno ubrzanje, znači kontra od smjera kretanja. I ovo je već sudar sa zemljom, što nije dobro. Znači idealno je pri ovim malim brzinama, uslovno rečeno malim relativnim brzinama, nije mnogo bitno gdje ciljate, ali kad se vraćate iz daleka, idealno je da se gađa visina od nekih 35 km. A ako je baš mnogo veliko ubrzanje, onda možda i više od toga da prođe jedno 3-4 orbite prije nego što konačno završimo van orbite i krećemo u pad ka tlu. Zašto? Zato što na nekih 50 km kreće da se pojavljuje atmosfera. I što idemo niže, to je gušća atmosfera i više nas usporava. To ćete sad vidjeti u demonstraciji. Ali poenta je da ako idete mnogo brzo,
nemate dovoljno putanje da dozvolite atmosferi da vas ubrza i skrkat ćete se o tlo. A ako uradite prolaz kroz atmosferu pa nastavite orbitu pa još jedan prolaz, u svakom tom prolazu dovoljno ćete usporiti da se ova orbita smanji, jer recimo ako zamislimo da nam je orbita, znači ovo je sad orbita oko Sunca, znači ogroman krug pravimo, vidite, znači da bi stigli do ove tačke treba nam 78 dana ovom brzinom i da bi usporili prođemo kroz atmosferu, u tom momentu se ova tačka spušta, da prođemo još jednom, ona se još spušta dok ne dođemo u neku realnu brzinu koju padobrani mogu da izdrže. Jer iako je ovo samo igra i ovdje padobrani mogu da otkažu. Pošto nam je cirkularna orbita, nije mnogo bitno gdje ćemo izvršiti startovanje motora, jer nema neke velike visinske razlike. Znači idemo retrogradno, to znači u kontra od pravca kretanja, i pratimo ovu tačku. Znači minimalno goriva, minimalni gas, uopšte nije poenta. I stavimo na nekih 35, to je opet moja preferenca, 45, 25. I šta će se sad desiti? I dalje imamo orbitu. Tehnički kružimo oko planete. Ali, pošto ovdje ulazimo u atmosferu i atmosfera će delovati na nas, vidjet ćete šta će se desiti. Ja ću malo da ubrzam, nema potrebe da sedimo i da čekamo 10 minuta. Znači već smo ušli, znači ispod 70.000 metara smo ušli u, da kažem, u atmosferu, mada još nema pritiska. I vidite šta se dešava. Znači motor je isključen. Motor je isključen, a ja usporavam. Lagano spušta najvišu tačku. Pošto nemam da skupim ove panele, u stvari ne. Pošto ćemo svakako da tresnemo zemlju i da uništimo ovu letelicu, neka ih neka ostanu. Držimo i dalje retrogradni smjer. I vidite, polako atmosfera se pojavljuje i dalje se smanjuje visina, bez obzira što motor ne radi. Znači gas je unli. I u jednom momentu kad bude bilo dovoljno vazduha on će da pokida ove panele. Znači ja sam naciljao na nekih 35 km, već smo daleko ispod toga.
Ovaj sa 90 pao na 85. Znači i dalje možemo da se vratimo u orbitu koristeći motore ubrzavanjem, ali što više prilazimo ovoj tačci sve je teže i teže i više goriva nam je potrebno. Veći delta V. Lagano usporavamo. Malo da ga ubrzam. Sad već počinje pritisak da se pojavljuje. Vidimo šta kaže ovdje. A ne, to samo piše. Ajde ovako. Da ga pratimo. Znači, polako raste. Vidite da polako raste. Tamo je bila 0 vakum. Ovdje sad polako raste. I sve više i više nas usporava. I već smo izbacili najnižu točku. Udaramo u zemlju. Mogu sam to da uradim i sa svetle strane, ali to je što je sad. Znači, sa minimalnog goriva smo se izbacili iz orbite i sad ostalo prepuštamo atmosferi da odradi. Čekamo da nam sama atmosfera pokida. Znači ne mogu, ovu letelicu ne mogu da spasim jer nemam padobran, a nemam dovoljno goriva niti dovoljno jak motor da zaustavim kao to što radi SpaceX. Prosto nisam konstruisao. Ovo nije konstruisano da radi na takav način. Generalno u ovoj igrici je to izvodljivo da sletite, ali ako predvidite konstrukcijom i jačinom motora predvidite to. Čiji pritisak raste, visina nam pada. Uskoro će početi ono zagrevanje. Koje će doprineti tome da ostanemo bez solarnih panela. Opa, upravo se desilo. Evo ga i treći je otišao. Znači ima dovoljno atmosfere da može da napravi džumbus. Ja sad mogu da... Aha, isključio sam motor. Ja mogu da iskoristim motor. Što stalno stiskam escape. Mogu da iskoristim motor za kočenje, ali je motor nedovoljno jak za tu vrstu. Ajde vidimo šta će da se desi. Šta će da se desi sad.
Ovdje bi sad idealno bilo da se izvrši suicide burn. Šta to znači? Znači da se u posljednjem momentu uključe motori, da zaustave letelicu tako da u momentu kad pipne tlo, da brzina dođe u nulu. Malo sam okasnio, ali skoro da... Znači da sam za nijansu ranije počeo suicide burn, možda bi uspio da je zaustavim, ali samo možda. Ako uradimo to isto, samo dodamo gde ste utility, ne taj, ovaj. Recimo 3, mada je 3 previše. Na ovu masu dovoljan nam je 1. Znači potpuno ista koncepcija, sve isto. Samo imamo padobrane. Neću vas daviti da ponovno gledate moj pokušaj dostizanja orbite. Isjeći ću taj deo i vidimo se kad krenem spuštanje.
Znači, kao što vidite, može se 1,1 stepen bez korekcije, znači u samim uzletanjem, korekcijom u toku leta može se doći do željene inklinacije orbite. Samo treba malo obratiti pažnju na koješta. Znači, ponovo smo u ovoj, da kažem, ekvatorijalnoj orbiti, čisto upoznavanja radi. Ovo isprekidano što sad projektujem, ovo ovako, da vratimo. Ovo je, naravno ne gledamo sad pravilnost kruga, gledamo samo poziciju u odnosu na objekat oko koga orbitiramo. Ovo je polarna orbita. Polarna orbita je zanimljiva iz razloga što je to jedina putanja kojom može da se naprave fotografije, da kažemo, celog rotirajućeg objekta. I onda on napravi ceo krug kao kad ljuštite krompir, taj fazon. On polako ljušti i zavisno od brzine rotacije planete, brzine same orbite. Sljedeće šta imamo? Geostacionarnu orbitu. To znači da je orbita 180 stepeni suprotna od ove. Znači vidite da okrećem i za ovo treba puno goriva i idealno je uzletanje. Znači ja sam išao ka istoku, znači u centralnu poziciju od uzletanja kad gledamo, ja sam išao na istok, znači u ovom slučaju treba ići na zapad. I tu treba malo više goriva, skuplje. Vidite koliko delta V je potrebno samo da bi okrenuo za 180. I šta se onda dešava? Dešava se da na određenoj orbiti, znači kad uhvatite određeni prečnik, i u tom slučaju mora biti gotovo idealna, ne mora biti ono u metar, ali gotovo idealan krug mora biti, i poklope se brzine kretanja satelita i brzina rotacije same planete i uvek ste na istom mestu. Jednostavno, koliko se planeta zarotira, toliko se vi pomerite u tu stranu i uvek ste iznad, recimo odaberete da budete iznad ove tačke, i koliko planeta ide brzo, toliko i vi brzo, i uvek ste, bukvalno stojite u mestu. To znači geostacionaran. To ću demonstrirati u jednom od narednih klipova. Sad nas interesuje spuštanje. Sad nas trenutno interesuje spuštanje 92,87, znači u ovom slučaju ima smisla čekati da dođemo na najvišu tačku. Malo ću ubrzati, okrenuti retrogradni položaj. A ne, ovaj put ćemo da sletimo na svetlu stranu. Nećemo po mraku dva puta da slećemo, nema potrebe.
Opet gađamo visinu od 35, uslovno rečeno. Ovaj put ćemo da sklopimo solarne panele zato što znamo da možemo da ih spasimo. Ubrzat ću, nema potrebe da gledamo. Znači u vakumu smo, ovo je blisko nuli. Ubrzavamo dalje. Ako rešite da igrate ovu igru, ne savjetujem vam da radite u ovo ubrzavanje prilikom spuštanja, ili ako već i radite F5 Quick Save. Postoji nešto poznato kao Kraken. To je termin kad zbog fizike ubrzanja letelica se prosto raspadne bez nekog razloga, nego prosto glitch. To oni koji igraju ovu igru zovu Kraken. Ne znam ko je dao ime, ali je prilično smiješno. Sad smo negdje iznad našeg svemirskog centra. Dovoljno sporo idemo da nema onog zagrevanja. Pretjerano, hoću reći, bit će ga malo, ali nije ništa. Crveno signalizira da je nebezbedno uključivati padobrane. To je to do zagrevanja. Žuto. Zar sam stavio na automatski? A da, jesam. Stavio sam na automatski, da. I sad možemo da ubrzamo bez, čak i da isključimo Stability Assist. Pratite pritisak. Znači, vidite da ubrzavam i možda mogu još jedan da... Nije ni bitno sad da ubrzam spuštanje, a ovo je već možda rizično. Nije. Znači, spustili smo se bez posljedica. S tim da je ovo bespilotna letelica. Nema ljudske posade. Možemo da se igramo. I sad idemo recover. Da nas pokupe, to jest letelicu, pošto nas nema. I idemo dalje u nove pobjede. Toliko za ovaj put. Vidimo se nekom drugom prilikom.
Pozdrav!